Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Ukoliko ste ljubitelji dobrog kuhanja, ovo je idealna čorba za vas. Detaljan popis sastojaka nalazit će se u opisu ovog videa, a svakako ćemo kroz sve sastojke proći i kroz sami video. Na početku je potrebno nasjeći krompir na manje komade, na veličinu koju vi želite. Ja sam iskoristila 3 veća krompira. Također prethodno sam isjeckala jednu glavicu crvenog luka na sitne komadiće. Zatim sjeckam jednu svježu mrkvu. Ukoliko nemate svježu mrkvu, možete koristiti zaleđenu mrkvu. Nakon toga sjeckam jednu glavicu svježeg mladog kupusa. Ova glavica je težila otprilike oko 1 kg. Kao meso sam koristila juneće meso, dakle miks junećeg mesa. Dodajem malo ulja u šerpu, odnosno u pretislonac. Zatim dodajem sitno nasjeckani crveni luk i potrebno ga je malo prodinstati na ulju, par minuta. Nakon toga dodajem juneće meso. Iskoristila sam od otprilike 600-700 grama junećeg mesa. Sad dakle dinstamo i meso. Dodajem mladi kupus. Opet to malo dinstam. I u međuvremenu sve sastojke lagano miješam. Dodajem krompir, mrkvu i na kraju sam dodala domaći đuveč, odnosno pasterizovano povrće. Iskoristila sam pola tegle. Ukoliko nemate ovo povrće, možete dodati sitno nasjeckani bijeli luk i neku zamjenu za paradajz, da bi čorba imala lijepu boju. Na kraju dodajem začin. Od začina sam iskoristila sol, suhi začin, biber i crvenu papriku. Dakle, po 1,5 do 2 male kašikice svakog od spomenutih začina. Nakon što se sve lijepo prodinstalo, vrijeme je da dodamo vodu. Dodala sam otprilike oko 1 litar vode. I sada zatvaram pretislonac i čorba može ići da se kuha. Vrijeme kuhanja je otprilike od pola sata do 40 minuta, zavisno od mesa koje koristite koliko je staro. I također ukoliko koristite šerpu, a da nije u pitanju pretislonac, bit će vam potrebno malo više vremena za kuhanje. To je to, obavezno probajte recept, čorba je stvarno preukusna. Pišite vaše utiske u komentarima i do sljedećeg puta, prijatno!